kwenda nyumbani mwa Mungu. Mtu anapokuambia rudi kanisani, unajisikia vibaya. Jua kiroho chako kiko vizuri. Lakini mtu anakuambia, leo bwana nitaka nikutembelee, unasema afadhali nipate na nafasi ya kubaki nyumbani, sitaki kwenda kanisani. Ina maana kiroho chako kina shida. Kwa vipimo vya kiroho chako ni kizuri au kibaya, unacho mwenyewe. Kiroho, kupima kiroho, uzito wa kiroho chako, mizani unayo mwenyewe. Mizani unayo mwenyewe, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani, ndiye anayeangalia kiroho chako, grade ya kiroho chako ikoje. Utaipima mwenyewe kulingana na jinsi tamanio lile linapokuwa kubwa ndani la kutamani kumtumikia Mungu, kufanya mambo ya Mungu, ndicho kinachokutambulisha kwamba wewe uokovu uko vizuri, upo vizuri na Mungu. Nguvu ya Mungu ipo. Sasa hivi watu tunatembea tu, nguvu ya Mungu haipo. Mimi mwenyewe sasa hivi najihisi kama niko tofauti na mwanzo, kwa sababu ya yale maisha tunayo